biyak ko agawid ang tulata, taparang ken ka tirag sa kamarikna. Dito'y pusok sikat iya arasas na, kinadungo nga impaay mo nagpayduma. Wen biyak ko agawid ang tulata, tapno o kage naidulin anapalabasta. Uray no dagituyen dilinipat ni panawen, di ka madanagan bukod kutuin nakin. Agawid ak ket agawid ak tulata, tapno di tadana agbiag manen di arapaaptan. Umadawat tipik sa amang tapaya, iti tunggal adda tinalupoy asaka. Agawid ak ket agawid ak tulata, dayti mangga nakaikuruitan tinaganta. Isut seniyan asip bibiyag lata di kari, uray dumteng tinadawen apanawen dintumamkin. Wen biyak ko awit ko itat balay ki, uray inawis na tisuliso jak nagkiri. Di na kabaelan ayat ko ken ka nasudi, kasta pumamit pamatek mo dinarupsi. Wen biyak ko agawid ak tulata, tapno o kagek naidulin anapalabasta. Uray no dagituyen dililipat ni panawen, di ka madanagan bukod kutuy nakin. Agawid ak ket agawid ak tulata, tapno di tadenang agbiag manen di arapaapta. Umadawat tipik sa amang tapaya, iti tunggal adda tinalupoy asaka. Agawid ak ket agawid ak tulata, dayti mangga nakaikuruitan tinaganta. Isut seniyan asip bibiyag lata di kari, uray dumteng tinadawen apanawen dintumamkin. Isut seniyan asip bibiyag lata di kari, uray dumteng tinadawen apanawen dintumamkin.